Kumana na gutamba kwa murimu wa COVID-19 mururumo-ini wa gatatu uria bururi uragerera, thirikari ni icokereirie mihango ya kuhinyiriria muingi gutia mitaratara iria migathike ya kwigitira. Gitaro-ini kia Rift Valley kuria nginyagia riu andu 19,000 monekanite na murimu wa COVID-19, Commissioner George Natembeya ni atangathite ati maabitha a ugitiri ni megutigirira muingi ni uratia mawatho maya. Ma chiefs ndio watakuwa masters of ceremony katika funerals. Anaamuka, anaita relative, anasoma eulogy, anaita pastor, anatoa maombi, mwili kwa kaburi. Na tumesema kwamba magari pia ya uchukuzi na magari mengine hayatatembea after 10. Ena biacara cia irabu onao makirutirwo mukana wa kuna watho na kwirwo no nginya makorwo mahingite gukinya thaa 3 cia utuku. Nakataa ku abide by the protocols, una spread ugonjwa kwa watu wengine kwa sababu ya tabia zako mbaya. Hamwe nao nyambo ni ikugathikwo mwena wa Kinungi na Talbo barabara-ini nene ya Nairobi guthie Eldoret niguo gutigirira gutire ngari irathie utuku mugaru na watho. From today all those road blocks are going to be manned by agency teams. Ukutakuwa na police peke yake. Ica ikuhe murigo wa arwaru wa COVID-19 aria mari mathibitari-ini na angi micii-ini ni wonekete ugithie iguru muno guku Rift Valley, andu 777 makionekana virus gatagati ga tariki 11 na 17 mweri-ini uyu wa gatatu. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.